Yes, ni inkuru mbi iri kugenda ivugwa mu ikipe ya APR. Ni amakuru mabi cyane ku bakunzi ba ikipe ya APR ndetse n'umukinnyi Niyomugabo Claude. By'umwihariko uyu musore Niyomugabo Claude ni mu gihe iri joro ryaraye rikeye yaraye avunitse mu itako rwose, n'abaganga bavuze ko nta cyizere bafite ko yazagaruka vuba. Tugiye kuba twaganira kuri uyu mukino waraye ubaye saa 12:30, tube twaganira kuri iyi mvune ya Niyomugabo Claude yababaje benshi, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ndetse na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ndetse tuganire no ku mukinnyi wo muri Rayon Sports bivugwa ko ugiye kuba yaza mu ikipe ya APR Football Club. Wowe ikintu usabwa cyonyine, niba nabaye nguha amakuru nk'aya ngaya, nashatse naba nakwisabira subscribe. Nizere ko subscribe rwose wabaye nk'uyikandaho. Wowe bikore nk'uwikinira ukandeho, we kuba wapfusha ubusa data zawe cyangwa se internet yawe, ukande subscribe, share, comment. Ibitekerezo byawe noneho ari byo comment birakenewe muri iki kiganiro, ubundi bwo twizamukire n'amakuru ya ikipe ya Rayon Sports. Ni amakuru ari kuba avugwa muri iki gitondo, nizere ko ari buze kuba yabaryohera. Yes, reka tube twatangira ano makuru 5 kuri 5. Nizere ko ibiganiro byacu bigiye kuba byabanogera. Reka tube twatangirira ku musore Niyomugabo Claude. Niyomugabo Claude, abaganga ba ikipe ya APR bazindutse bamenyesha ikipe ya APR, by'umwihariko ubuyobozi bwa APR n'umutoza mukuru wa ikipe ya APR babamenyesheje ko uyu musore Niyomugabo Claude atazagaruka mu kibuga vuba bitewe n'imvune yahuye nayo ubwo ikipe ya APR yatsindaga ikipe ya AS Muhanga igitego 1-0. Ni inkuru itakiwe neza mu ikipe ya APR kuko yababaje benshi cyane. Ino nkuru yatunguranye ndetse yabaye yababaza abakunzi ba ekipe ya APR kuko uruhande rwo kuri gatatu nta mundi mukinnyi ukinaho uretse Niyomugabo Claude. Byazasaba ko bazaba bahengeka. Uyu musore Niyomugabo Claude yababaje abanyarwanda, by'umwihariko abakunzi ba ekipe ya APR. Bavuze ko uyu mugabo Niyomugabo Claude yavunitse mu ivi rwose, mu itako. Bavuze ko azamara igihe kiri hagati y'amezi 2. uri kumva ko atazagaruka muri iyi shampiyona Rwanda Premier League kugeza ubu ngubu. Imikino isigaye ntango uyu musore azayikina. Uyu musore Niyomugabo Claude yaje kuba yavunika nyuma y'uko bari bamaze kumukubita umugeri wo mu ivi rwose. Umusore wabaye wanamukubita umugeri, nubwo bitagaragaye neza, nago umusifuzi yabaye nk'uwabibona neza, ariko uyu musore wa ikipe ya AS Muhanga yamukubise amenyo ya godiyo mu itako se cyangwa se ahagana mu ivi.
uyu mugabo niwo mugabo Claude cyangwa se uyu musore biza kumuviramo kuba yavunika, byababaje abaturage bafana ikipe ya APR. Reka tube twafanguranya twihuta cyane, tube twababwira andi makuru ari kuva mu ikipe ya APR. Tuve muri aya makuru mabi, umukinnyi wa ikipe ya Rayon Sports bamwita Azizi Basanekuranya, biravugwa ko yamaze kuba yasinyira ikipe ya APR bwihishwa. Ibyazizi Basaneho turi buze kuba twabigarukaho mu kanya gato, ahubwo reka mbifurize umunsi mwiza, muhahe muronke, mugire igitondo cyiza.